Happy Sabbath, brothers and sisters. At a slash Mugalunga Saga Makoshikole Jagano. Neshkole Chakon Jok can use Shogadok. A bus Walkel can a bus Waro. She yeshu Laranel Jahana Bene Gapet. Roma Maromian Mone. Katal Ramu Wajatkadun. Atal Ramabukun Quarabe Wat Tetkadun. Ramu Shong Bay Gagathur Railwa Kosda Kashapa Mijia and Yok, a Thalagwama Bothan. Chawaka Bashoda Bagorthan Gabashot Kosda Bagor Poinde can show Jerusalem Milarekos Member Pain Mabano Ronel Chawaka Bashoda Manjidid Bagor Poinde. So charge show me market the market saga me ko nene meshukwaro ko the kamji after rama mene after rama kamera tekadu kum kwaro ko the kamji ko right now tawa after rama para painted kadu kama chuko the kamji roma abum kajen gwazame ka after rama waje tekadu ko shan wuyi shukara so ben kan waje beti ke waje bejek gwa the ladies men chai jowo nene ladies Chawo mush de bijak. Kumush de o bi Yeshu Kritho chawo be shur kosbe gwar point. Be shur Jerusalem in jidid be gwar kaji. Be shur kos be gwar kaji ka be shur min jidid baga jek tiken ke jiken dia. Mi kono kon jid ko jenamo. News energy the reception of the salvation. Men bu kono jek ka gwaz beben. Akan kono re roin dia gur kono ban share. Deji tinyi market da margwa titin kelu koda korodan yorpinyam gondan kada kon thika pal ko ka roin dial sa gore roin kos tala ramada ka mangach ka shiana ki shiang ngashkade kente dialati te ta gore roin ti bu kon ka ngash ko mi ci ye ko sangwaral goydaro sheshar kon lep chobon kon lep ka jis kon lep ka baroy re loy dan ka tan ta gor ka jago do angal si ramu lep si baben ka bene be miskel ka bene be maskel so ka royni ti cha ne ka ku gor ngash ka ko kwar kus che loyde che dongo ne jinya de ke jin gadam che gor ko binge ka royni ti akan kono tin mel kona lep kenyam chana kwar pa ngadi method and then after me kono point bana pal and bana ku ka royni kon. So kadi den dok da kon keda wala da ta kangu da ta ka 366 mitika book din ye Adventist men ta kangu men chala hymnal mitega ji di jek kadi kudok with jen bakel with a bakel telarga sam ke kadi shugo kor jen wan with a bangwan o nene appoint kwarnukus at a sudonishan ka seb dama mos titirka dunishan ko karo da ta kam ya ko ne biya shaitan biya je yen ga so mu ko ni kwarnukus ni shan ko ne bible tawa ajan longa sa kame jira mala ban neska ko bu kwar mos dial bi ga yen ke shi kana kwane shaka so chana kwarnukus chana ja point. Oh, where are the reapers that garner in the sheaves of good from the field of sin? With sickle of truth must the work be done, and no one may rest till the harvest home.
Where are the reapers? So who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the field of sin? The fields are ripened and the forest white. The walnuts waiting the harvest tide, but reapers are few and the work is great, and much will be lost should the harvest wait. Where are the reapers? Oh, who will come? Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the field of sin? So come with your sickles, your sons of men, and gather together the golden grain. Toil on till the Lord of the harvest come, then share his joy to the harvest home. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in and share his joy of the harvest come? So, brothers and sisters, adejelim nyimar ke damar gwati tno, adi mol ke yapin, so chang to konanka, a chukon to gwakel, calling Joda, Sherami konta gwakel, Kasha Gore Rhino Cosco, was Mitune Daro, Kiram, Kenny and Dr. Kel, Chow to Quarocos Tega Kel. Ashana Pal, Banokulu, Ray, Roynet and Chanadella, who deck on the share. Guam Shungni, Cos Abraham, Cos Isaac, Cos Jacob. Ale boga jijin Quarocos Meral Goder, Godin Corunga Kalia, Pluscopoin, Ray Doradial, Cushion one, Yal Chica Shaka long look on the bomb. Ci winy mon kan rol nal gwadin ci ga shak ci kwali dial kan mon dial ta ko su ken gwadin ci ga shak bos ni ken ka tala me jen gwadin la joma shi shak me ga gwada ci nyal shak ga gwadin ka war kan shandar ci nin ci ga shak bos ken man sa no gwadin ci ran shak man le dial mani mol pen dial tan ta da long ne ran gwadin ci ga shak nga jiga kan dial ko mo jiga ka tek gwadin shloy ka tes ga sa ga makala ne ni ta sloy ko kan te ga mi shi kamne Chine de me jek mishe kwai loaido. Kamishio chine jagaluni Yeshu Kritho gwadin. Chine rode ya pin mole wale pal ne kwarkus ko ajin chi win mon hello shi de no kachine no gwada ngone ko njidwere. Tie jani ko kwai loaido ke saga ma gwadin. Ko ga rwaine dialaba ka share wala gwadin. Aka burnin am kam kwar do gwadin ka rwaine jin soda ke yedo. Kanye mara dial kan gan mara dialaba rwaine tende gwadin. Lef sherken lef jisken ka kamnaram mo duna matoda bron ga jagwadin be belo nam ko kordin damba kelje happy sabbath ko kai loidu then it has like to dial ta ti ke should gadin Yeshu Kritho mala kwara inono. So brothers and sisters at a slosh mgwalo shloje test ko shele nene wala and it's been a while. I think jongna daro ke jongna dok we've been through a little bit of challenges internet olela bada so ke wonu gon jengne. Secondly, last week, taken a shell shawl, tell a travel all the way to the city. Kushingaga countryside, and they tell all the right with. So, Jan Canyon and so all the equipment into don Kukora Kolela Shirga Kachiku don't know one politician. But Chokwara Latas Lloyd Kosha, Boskamal Kashal, or Jokashawan Kuchaka Benena Walla, Karwine deck on the share, Karwine to go. Chikamata Fanya, woman Mugaji, Gorko B. Shiana Shumne. Ngai kona ko shang wo Yeshu Kritho wabin. Chasha ka pot kun.
Kata sa shat ka pot kun ngeje. Chawa ene ramatige bi kun ejen bi wa gwa kun. But the sad part of the story was it. Ne dial te chakul shol ko ba gwa kun. Chiga ben lokan dial tala ramachiga. Tadi ma wa kun nyada. Brahma no wate ga kang mcha pur. Wa gul Brahma da dial wate ga yang me ko gwa gwet. Chugro dial mo ke excuse. Rame chu kun kula real ka kuma kune dial shol. O da ben gwa kun. Me chulo da kula jia. Chulat ka kula jogo kwa jien. We are no sure. We are no ngot. We are no ngadwani. We are no ngamiang. We are no ngane dial the pankin ngamuna. Kaboom. No ngaga koship. And Mr. Charlie look go quick when a chapel pag bang tell a lady sham. A cupboard became of a sham. Tabakaban, walk when a man. Nen corner quenamo. A benny should carasso. Ngay corner gane dial and qual shoulder. The sure come young get dwani. Native okay, while a winning allow the jidder right now. And a young corner. Canadian la rare. Canadian la sure. Canadian la minor, Canadian la nang. Native qual a control can them. Taste it when cool look. They are the symbol of the Christian. Kogan Christian, but Paco chicken and Takamke, a quarter with chicken of a cup of gawk a loikin of a can of rum. Gata chicken of rum, gajet? We can't take a money, Bagalay. Native Qualaguini can argomo, you can age jet. Run Bapello and corn and name and glad quarter with it. Gula thought coach ran, Birchiran and then go on the Togo and a beer of a Telemugamanomara. Braro the reed. Chinika would chap what Jack and ye should cross or kelcho joke. Please, Tema Shanquarado. Kachi ye should write Michigara, Monisha, Bonaco on and a make all right to Pharisees, Jagajogi and Pharisees. Chawakan lairity, can assurity, be consumed can Shanquara Kodnial, Kaye. That's so can they also and Joe and Yoko on and a Shang Shung no do more unless we Shang Shung the Pharisees and walk online. Then be a Shang Quara for the apology. Brand Mark and near Mare. We want the top of the Quercus cadet. Nate one can Quercus Canadian and a Cosina. Corner did Sugar General under the Kel. Shall I read it? Chawara Manabeja come near. Coach Almo. Kabaja gang coach at it, coach is sure as a young. So no Bukwara could be sure the Bejanite. Can no one put on Pali Bejanite? It's not just by the name Coach Jehovah. It's not just by the name Cohen and a shall to contact and issue Kritho. And Milara Jetta kill Laram Keller, yes, 7 in a jet. Missy been Guam, the Chenton kitchen up a She character them she will explain, she will describe them not. And then there are a monada, yes, not Jaramala, the Monishal 7. So Cobran being like a shiande. A no brand being like a shiande. She owned and I just engineer should the question of Chetkin. Shalgaram and Mississippi take a civil on making we raise South Sudan, Jiga 71,000. But can 71,000 at honor become like by their character. Jericho Chang, we want a Macaleo, Jiga can cool to 1,000. But Uncle the Kuli like Jehovah Manchak to Nalkanapin. Men go on and a deep palapoin again. Being either Kuzni Diala Tonner, character there. Tegaramishi Larcon and a Jinmuguru and Uncle the Bupal. Lashian Laja Gere. Mi Kudmalandong the gap. Managing begin of one gap. Mi Kudmalandong of an anak. Managing begin a nagna. Mi Kudmin Guru Bukal. Managing begin of sure. Mi Kud looked at Dial, a Tonagan Dial, a Tanagan Ganok and a Kailo like a Pelaga. Managing
Begin ramata ka kwai lo ai kuno kana palaga. This is the character. Jesus chalat kono go ka John shogo wal barobas doko kanta gana me bu kono jek ko shi kon kwaro ko shi kono ngayi jen ko skel kora kana gada ni Yeshu Kritho men chokola jago kon. So today, because of the technology problem, channel of PowerPoint display on a little one, just printed the ad because the computer to let you look, but I'll sort it out. So next time, I promise by God's grace, I will quote because machine up to the weight, quite wide. But number conquer right to quit a wallet. Raja Kakunga, Raja Ko Bi Ciɛŋä Cuŋni. Take a right Mishagor, take a right Mishagor, Kaji Pilipi, Sugar Job, Bas Bangan. Take a right Mishagor, Kaji Pilipi, Sugar Job, Bas Bangan. Michiga Bible, di leptin, Kadewu Mukun Jakon, take a Pilipi, Sugar Job, Bas Bangan. Lara Jadi, Ko de Rɛydɛ, Hansel Hashung, Mirala, Mijaga Kukui, Lusmone. Duundɛ o bekangas ke Kritho den ciaŋ Cuŋni min ba kakos kangas hen göörä o ba Kritho ngash amäni bom jiecädɛ lis kɛnɛ o de shoide nyuak keje en o de shu teke rɛy lesdɛ. So tega ti gor kwar ko zati tega ti Paul gala da gwamene min da matalat ko di Kritho di yangash o nyuak choje te shu keje dan yana nyuak he ko choje ti Kritho ko shu keje bi yana ko nyuak di mi wi shinga shangwa ko shangwa me goro brother lyak shangwa me goro bitaka taslo aji shinga na wi mona shangwa me goro ne bitin diala ndong da ji nongrang go goraga shangwa me goro ne brother la brother wo jere ne diala be ko ne to kwa isolate ga society. So shangwa me dini nyire but ko ne bugul shuj ki Yeshu Kritho la ko ne win mo na me tene ke me shutin ka cha loktin ka cha rajin chakol kamna cha lok chawo mene ken yene te kulela ji kwara mi kan kwarun kan jalos kente dial te chalet ka bakalet ke yabon. So cha raja me chana la di ko jogo ji ko ne leni mi shiga no ko ba ji lok shejan baden no la webe automatically be ne karo atin tar ram chilaler ba min gor kwar ko da bas o ka rwai ne ke tan cha kamji lan karar chuta ga mutawthin ko me la re ko ko jene chala tegadu ko lu jero de ji ko mi mo kam ko wila ka gwada shiro de wer ki problem no ne ti shelokti kam mo kam ko wi dwal ko lu go ne ti mo ko la right ko dong bloy din je dong bu daka dong ba ko ki dong ba lu go ja ram je dong ba daka ne tungwan and then bu kunir wi lu go la de ja right ko mo run bu deben no ro ngoro ngwani den ba thane ba ben ro ngoro bo ngai kon Debian la te the thudaro. Thudan wogan wagyang can a wogan loot. So I'm no wagyang, Bogu do Moram to the dairy. But there am a me. Coden bow my quidwin garanum. The third lawago loot bow wadu. Pena my George Ginocor. I can go on and look at her. So she fall a larko and go over Kritho Bejangash. A man of bomb ginger the list. Yeshu Kritho made Jelizana. Jeja Gwan ni nukuzan jaga.
Mechen to toyka kanindang jok chu kwaro ko chu jek jaga ma chaje bus e ye ko zangwara rod ye ko zangwara rod jene ni wi kwamo kwaro ko chu dobo ma cha merkelu and then chi jaga ma chi bin garede me cha bin cha pam cha jawoy me chi ye ma na pen nu go de dan chi lia ke Yeshu Kristo chawo cha rod je kelu a chi shet cha garam kanale en je lizamo ajenu bi tuwa one day changa wo Yeshu Kristo wa bin chaga lunjok chaga gade dap ko gwa methel telko chaga bin kataye ba kaje lawan ne tara mishenga ba benala kwar ka goy ponyo kwas rel goy de rode chawe boyen kulute men ba kaje kene de la jeng chawe ba ka wangnya be ka bararo dien kene ne bas kene de kula la jishung chawe brawo ne kene su kwara men gore shine men lemne chakushu at last kula la poy min ni ko jin mila wi pal ne sham cholo rodo jin jiran kwar Yeshu Kristo kashan wo Yeshu Kristo ben ko boy ponyo gwan me be ben gaje be bar na rodo ko wanga ji ko shilong ko ne bi shong nyamde ko kwid biere tin kwa jile joka kan ken gwada me ko ri rodo tin ka bi pon kwar kos be je mala kan tag men dora ke je kon ko Michi kon shwat kwarni Yeshu Kristo chi kon nyuak jen gwaza me Yeshu Kristo amu me se shui keje a shoje me de me shui keje chaje nyire ne dial kut keje ne dial chira wanna chi bosana chaware temptation to one just ko gore je ramen sholut God Adam kene sholut God Adam goro baga kan nyok ko baga kamtek madora amichi shui ko kwidu amudi lat ka kwide mona of course run a ring but Yeshu Kristo shabadab ka ring ko gor ko pass through the same situation makula pass e ko runchi belara ne Yeshu Kristo de ro parga je de jana gat ko chadab ala ring chi yegwan te ben point chai da ala ring chi kwara ko chawa leba amäni me ye ngwan cha chi kwara Yeshu Kristo la leba amäni me ye ko zangwara ro de cha jakaye chiga me cha ye ko ta jakaje gwa de boy ngejetin so gwa de ro ko dola de yo kangas ke Yeshu Kristo bitu bombom chiga te chi Yeshu Kristo kala bigala teji promise kama shogo wal bakel bas wal baro wako wal badak ko ne diala wa ngal baga boy kate dial te chalat biken ke jek bikana jejlis bika esang milal kan mam milalung chaga banak da ka thol daga na kap ka chaga da kai chawo ka daga panke la pan ne ne te ka jos ka da panke da kan go a promise mi sha kamje ban mi pala ga kwiran ka ci namaro let is because pala ka loy daro pala ya maybe ya mere jawan dongo ne ne balet chingai ni jaga toko ne ne an pala ga kwira ma kan ngas ja ko kwero ko da pala ka loy da ka lew bangule ba pala belo which more to content ga sta ga me mo kwala shol ko Yeshu Kristo ogogo ndini jen mishumni am kwaro kos ko kwidan right now and Yeshu shunga ala lawyer niam kwaro kos ko kwidu kana kwira kansa la lawyer mala shung niam ram kuna la look unless take ram kujule la goin but ka chalar kon ko anga goin kon ko wer kan shandar chawa jara me cha european mo kwala shol shaitan misinen ga wangdu awo ci kwara ku to wangdu che kum ko mi gwaji jeni shang jindi yong a jang ni dol ku la toytene mi wala ko wangdu right now kwara ku di bon di meni di alte cha european de goro ku tegdu la yardi ga nenten
code run ring so that dwalde ji peno men kwar ko kul ngat shida ngat but che ji kul palo atata kala ka gwa mi shiga nentin but ci kwar ko ta kamni jo ko na bible ka pale ka lyang shur kwar ko kamite ga mi shiga yelong ala palajin shetan malala da jane kwar ko stega bi mu gwa masala balang matatin en bi mon e bi mi shalga pi mi sha shang shungne ke gwa za moyo mi ci dor mi ci lat le shetan bana shwenge jen dor ci lat mi ci dor mi ci lat bi shetan ba gwa tor mono bere amäni ba bi mo lo amäni ba bi mi ci jega lo la ci da shong nyam na kede but ke yo mi ci kulo bu pal bu kwar ko be bi mo kulo bu woy be ci kulo mo ge bi gwa shung du nyam kwar ko ziyo chala la wone ne point bar wa gwini sham shung ni yeshu kara so tala dor mi chamalat and then bu kwar ji kulo accept and then kwala lat kon te ga raj mi dien mi talar ka ji Isaiah raj mi talar ka ji Isaiah shuka jan bakel bu dum wan bas bakel chelar shi kon dial shu shene karam mishra nyon shile shung ni kon dial shu shene ke bi mishlo shi kon dial shurol shene ke jit dial shi ke jit diado shene ke nika shet ke nika kong shamashu Bajor. So sometimes Pungnore is a little bit hard. But secondly, and Fodan who con Bible cool con it Tithano. Charlo ka Bible Miss Aji de Charlo Jalate the 2 1 along to Charwo Bible. Mijin Kuana Japung no Canada Kun Tugnin. Mijin Kuane Mencha Gorka Tungnore, ka Bible Tungnore, Jimmy compare Courage and Chagorka Bible King James, La Chanamaga Bible to gold, chicken chuck shot. But Chalar con nene. Kon dial chukon chikangu chukon shine ke rom shishen kon chikan nyon chawa shang shung ni dan kol shine ke bimitilo milar ga jiji ko shang shung ni dan chere ke bimitilo di ro do merthi bu yene lo ko don tithino bu ram ko la bu ni je ko ne ram me tele problem karana ram lo gon shung ni ta kanan tele shang le ram le chana ko chete dial ko la bi mon choro letten but kawa manager ama moni shang shung ni de chawa shere ne ke bimi chi lo nyam ko is because shang shung ni dumon kujile non kan tega shang shung ni mon kwal shol ko ne shang shung ni ran be kan wat mon kujile jogi shu dom shu kol shu ko gwani shu gale but shang shung ni bu jukule non kan tega ko first before kan Jesus kan jine kam shang shung ni de bi shang shung ni ko kwingut ko bi kon je Bukon dak yele shaitan bi jogo ne ne chente diala la de chen ga gor gwa ko yele wada gen shaitan a kuten diala ko jilo jogo tulungot ko 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 lo pel ba ju ko lo ko jin shang shung ne a jira mo lo gon shung ne ke shang shung ne ran men baga ngot ke gwa za mo bi Jesus ko lo ben ma ko lo mene a jira anda men telu ko kwide be bidu men nan be ko kamrar be ju ko kam shang shung ne men be ju ko kam tegen dorar nyam gwan en sheja ajende la ko la kane tunwan ko lokos da wal kane yishu karasu shiga da madaga buwe ita mota ga wojin ta ite kon ga yishu karasu ko no ajende kwajile joko sham shunnu duman kujile nom sham shunnu o tedi tawo be ko tawo be kata ci wacce kapede so mo ko kona te ga raj mi sha kwen kamelaro ni sham kwine ni dial na kwor ko zaga Mishu bogo shali Zechariah, Kib Zechariah, Sugar Dog Baskel, take a right mecha news, take a new mecha news. Kara Jamani Chala ko Quigo Gamanchola Aaron. Aaron, a Jeramechu go Moses, Mesh Moses to live. But take a mecha Lacton.
Mungora de kulu share ko right now. Chala ni. Shu kunyal. Helen yours both pala. Indeed, ni Joshua. Sorry, yeah, ni Joshua. Te shunga nyam jaka cause nyam. Joshua, not Aaron. Sorry for the mix up. Both pala indeed Joshua te shunga nyam jaka cause nyam. Kati shaitan shunga kushwede. Joshua gonye je. Sata nyoko Joshua te shunga nyam jaga mandi. Take it mende kono ngai. Ranga la jaga di rul na lugwa ken Yeshu kare neben anga Michael. Michael Yeshu Kristo. So mute ga gwa mu gujini shanko cha gore Bible ga shu kware ko te jaga chajak. Ke she jaga mandi chajak. Kesha Michael said that can diala to run ke description to woganga ke description to woga Yeshu Kristo. Unless me jag do dia lawas specify. Mi shi jag bote go go mi cha gorten go jag mi suro mo ke bi mu bor. So another description mala Yeshu Kristo describe it. But kajen gwaza ma cha Daniel Zechariah o tumure. Ko cha Joshua cha nyol te shunga nyam Yeshu Kristo ke nyam jaga mandit kati shaitan te gaga de gon shaitan na sham and shaitan te la rama pala a to go no bodro ko a benne pen a menna rama te lam te gaje ko mon gora wonne ne jindi kan te ga ma cha la ga kuido da ba but ko ma cha kula lar ka kuido mene cha la kashi kunyal shaitan jogi shi kunyal ji Kuɔth shaitan kunyal in shi Jerusalem me ji Kuɔth and Joshua mishedeke ta mikungare imaj katame Joshua te shunga nyam jago ko bi ke bimolo shu jago ne tin te shunga nyam ne jogi woje bi ni to lone to poinde ka Joshua jogi hen chedwer ko woj kaji kaji mosh ke bi ni to go ko we akelaske ke kum mgwa wide ka la wide ka mosh ke bi kati jako nyal shunga kude neji kono chalar kon ko en bi alawon kulela to point kon chawa adwer anga nongo mo dwer a shaitan nongo koji ko shaitan beji jog berwan kol shaitan beji jog berwan gorgaman shaitan beji jog berwan akut shaitan beji jog bertolungot kot shaitan beji jog chushang longa choje yo kente diala to chiburo lo jala bi mitulo ngi kono bon em bi mulo be ko mbor mishi bi mbor mishi koganen and then she was young for a long time kala remember to tin chang ngode tin ga tai ko ge gaje bala jena mulo a jang jin ngode lange too much la ngode we take kan those balang ban me sha bi lo man cha we ka Joshua jogun ne ne che bier ko cha ga wo ka cha na jogu mo ju wi ga kum kwara ka mo ji ke bi mu go ambor sa da mar ga nyamare men de shum ni ji. It doesn't matter what law for the teeth in. Yeshu Kristo ken. Bible ken. Shang longa ken. Talo shang longa tungwan. Biji no one and ever badurun. A choice that shall come ji.
Shio ne kan Bible ma kan shokuji. Shio kan shodi shukristo kan le. Ba kui doben shimeko gurno buni jin ga doben dit shi gorgo boko dobe tot. Kone tan shin ga right now. Chu shin la ramala marta. Tiga thrubilu, tiga dulu, tiga misku, digitally problem. Chu shin la ramala marta. Shinni alaramanga jako winmona to confina gwanda ja bene ka beba daka te dialo ku kon ngala beneno baga daka dia. Mite ga right ko michling $2 jaram me ta raja gwa. $2 jaram me ta ku right ko nying yonga. Share ga teji to ne during the time e kan no kan winmon kan ne de. Mita no na we jugo winmon baba de. Ba $1 je. Ko gwandi mi yong mate. Chotega 120 years ta the re. Kasho mo changa ne ram kel medal loida wo kai ilaraje emalat kamani dia waje thok chulni dia lawre ray baburga agwe kena kacho ngorte ramu loida kai emalat kamani thok amene me sha babur chwaje gak chongorte ramu woloida kai ina mene ba te ga mabe thokten me chinyal ko lamar chu piu ko berar ka pinmon ka baga ganyal ka jen gare yer chuna ko wearing na ko babur lo dong jo kan no please eliminate bab ka babedan shien no gagamo milala keji e babur edane no gagamo go and read again the Bible and point in a babur of course gagamo from the time it gag till no time ko and then live again ko no live it all the instructions shall come a purpose mare kenye mare kari wadiala to we monitor toga ko bi jidu barolep ka wong no barolep ko din nen ko titini lat ka Yesu Kritho te ta bana la to bari duol matithno a chinchi shaitan chi pone chinen ngini o ko war ka na shandar tanin ko en matode chi biro la ringa ba wene ne kanga machana machala di ko la ra ludi bana ne kwai lo Yesu Kritho en kwai lo ko men chano nge Yesu Kritho ajen biji jako ne na kula ta mal right now Yesu Kritho mi jana koro lo nyangwan even for 1 second then jagda that to we more da ko wankunda da lo dunda lo yen kon yen ji we more kenten that to just 1 second koro mi Yesu Kritho koro lo nyangwan abu wang loy kos bakul ben ko kwidiore talat ko we mon gwame diten jagda ala da to we mon da yen kanen Baka kwai loy kos ko che Yesu Kritho lanyam no kana kam kos kana jin kana an na tukon ga chance ko tukon ga mal manager shaitan kan ta chuko daga yan pinyala bom nongo roda tjegda kala kaje chagala kala de kelo ko kwado gor kon ko kwado gor so ngai kona ko jin gwadanti reduere shang shungdu jega completely Misheng ci bere lo ko bana kamen goro belat ko kwikos in goro belat ko kwikos shila ka gwada bo ngwana ramu tanarar nyam kwarkus ngwana ramu ngwana rar da ramu ci ben nyam de e che goy ko senen ko modela de tije ngwana ramu kan ne ko zakana ro ne rire jeng ko ndre di biddi ni jena long dan do ramu mi ko chelara ramu cha kam tungwan ba tungwan ba ga gorgaje karamu cha kam mutot ba gornu mutot kaje an kwarkus no ga jilong gwada bu raja me jijik tana de lare ji jinyi marke da marko kwarkus no ga ji along tine ramu shu jangna gada ni Yesu Kritho ko ba belu go kwidiyar ku ni wa ya mu de jin gondurga
ko ba jikul loy mara kus shang shungne kana kante ga me ta kan gaji shaitan and then be kula jek win mo na mabu malon ko di ramala gon duer ramala gon tero di gadu di to ko kwide ko biya ko loy mara cha dama to but ka ci kwar ko lat ko gor kwar ko the ben kon ko nogon no ko kus is above nogon no kana wati tino mi jiller churo do gangray wa dong ci kwar ko ci jibno bernyam kos wini duer ko pen kai jiboy ga shuri Yesu Kritho bu mushin tare ga kwine ne dial tinci Yesu Kritho no bijejek ka kante ga bijejek ni kon mere Magdalene me la kula larke ray bay bolonishan en mere Magdalene chawe enyamala ler mala toy ke wonu ke yo ban me chaba Yesu Kritho cheli ngwala Yesu Kritho roitin che damne ke dial gen nga dial la wonu kula mere ko bago je ala ram gwa chaga pot kan dial chaga yak tabenne point na bang and then chaba wendi am Yesu Kritho and then chadwer ga palaga so kwar ko tele dwer me da ma palaga dwer cha palaga o mi Yesu Kritho we right look completely a we live we mona me ken rodo niri ke wasi ko je loj waje gak ken niri a jen dwer ko lar ko cha gona cha bala palaga no mo ka jen dwer ko lar ko cho ye ko cho lo de jakob je ko log ye ko dinta ke ci roje chilling waje gagra tomorrow tell ko loj ko the day movement after this is going to be the end of all things no kwar mon ko kwar ko kolom no ko je cha ke story mi cha gor kon ko look shogo wal die bas jandara wudero mi jin ko ne je ke lewla de je ko te ga wunda a te ga wut kel mi reng mata ga daro agat kelamo angat kelamo te tere te dot chin angat kelamo cha wakam ne ko ga dial ba jien ga ka andan bo go angor angade chukulu kam ne ko ga dial cha shat ke adam kenin kutte ga gat wan mene gan jagro nel ga gat ke Yesu Kritho gat ko but gat e chugo kam ne ko ga dial me chukulu jien cha shat ke adam so me che jien chore wa che nying dial ngor cha go gor me che je che wuje ga lawa shang mi je chawo che lunjo chawa alo je ko gwar te ga lat wan lat kos kangane ke angel bacca kul wan chab lo sholen en gaden mor but bien welet kanga bien welet kalat ke ya garaj mi chagor kwa mene me chi garam me che ben ke shu gwana neni nanga tawte ga mi to ba ka ko bas janara wudero aw ka bas janara wudon so ke shu gwas ke shu gwan gilare de jogi we are no bi mi go we are no bi in go nijen kapet kala de je poinde ka kwanga tel yedede kana war shongnuke kano ngaros mishibut kana gaje bada mis ka bana ngar ko gada emesh liu ka sharanyo ketek chabat ka shajejek ka shuka ngar chuto gwaben ci jen ray ngwani dial ray duer dial gwan ci jenten mela to kan ne mu ci lunjok the Yesu Kritho la binu ku dial the point la ka woje kan dial Benjimoy ke binu to go Benjimoy ka ware sham shungne kana roy ni kos tin bu mal ku le nongre loydu tin bi ku comfort ko bodin ci tije gal ci gejetin katal loydu mi ci tetin na be bere ko bi ngako ne now take your hope in the more and celebration about no Jesus chalar ko ramkel krade en ramkel krade we mona makelo we mona take 7 billion people mish ramkel krade mish rode read reshen jangnaka chabenyam ko
Tawarul nyal kelu la take a celebration just because of you. Ko nene ajin important din yamko. Koram kel gora out of 7 billion people michero the rip brol nyal kelu better ka celebration. Google it is celebration right now. Bukule la celebration min ni shang wone dial ta nongra re jemneti ta ko lo rol nyal ke Yeshu Kritho. Celebration min ni shang kwala la ko yen chi yen commit ka point in the ring man yen ka ye mos kana kwar mos dial kana chang jemni dial shang go koro mo ko lo to bukula celebration min ni. Bukula celebration min ni shang wo ye kwar ko chang wo ben ka kom kwar da ke lew ka jaga dial chang wo mi mon wa me aba bishing karan kel forever bukula to slide mininde Lucifer man kunal attempted kunal joke kunal wam ko ne ba shing jeng na ba galat arun da la kwaji la lat makwala la right now bethin run da la kwala la dita ko be kante ga be je ka biya shenkel yen kwar ko bethin jen chawa a covering angel Muguji jag diala la shungni ni gaga kot. And one of them take a jag micha describe Ray Bible ga a gay tadana chawa point Lucifer chachak beautiful than that angel. Ko jaramen kula te gaga Yeshu Kritho muku jag dial ku gale le lit ko ba kwar ko ba japal. And what the call a gen tin ko jen what the chai promise ko nene be benten. Ngeje je kelu. Tila niji kesheng jang ni dial. But ko ngaje jako mi che ben ke directly jogo jine ne chu kwar ko chu japal ko chu Yeshu Kritho gur di lo ko jile la met ke nyingwa dial tini nganga ji ko bugul jien duben che men chu kwar ko de sholten ni ko na muguru ka be dit la ko na mo jini de bel bi rok bi taw ngwa ben ko be mit ka bel do rok bo ngok da ba kap ka je liar that's it ko kap du je zaida oyo bi wonak ke bi wolat ko ngore mi jini wi deb kare shubat ko mo ne tok da kam mi shu karin yo red mala be ko ngaji no don ko no mo ban mi wa kabi yo that's it lo de to akana la shaitan la be ga jibe mo ko mu guji gwa ban men tare de no ngene jilia tomorrow dukten jogarem right now ci shaitan jaro thankful dukto kuna prosper ga ga tin jaga to go ga wi mon ke lew ci shaitan ro thankful kangai kono wona ci bu ke Yeshu Kritho me kwala la ko mu yo pal be ji kamran na me ka kwara na me ka lew shi wan mu ga Yeshu Kritho kora e wan mi ta to ga Yeshu Kritho kane dial ng gur Yeshu Kritho you have to pass through that temptation bi shaitan be ji jogo pala bi shaitan be ji jogo gumran yamne bi shaitan be ji jogo mi jin ran kwar Yeshu la thok lo jura mene lo pama me la jura to duk to gol to shida mangai ban michi lamu nyam sharu ka shwainu ko bi shaitan bitere bi shaitan bi japon an kantega bekanga bekakus kantega bekanga kantega bekakus kantega taramul jen bekade bacci Yeshu Kritho cha wala wala duoben bi kantega na mukule jakade mtigo gwama pal na finata ka jini Yeshu Kritho ita gat ko to talk to luth everything and one na ko tell way out Israel men can Red Sea you can ko kana Moses kana la nyam de ne be jogul lel ne menene tala ramade yir ngokui kon Moses ajara me ta ko laptere ka Yeshu Kritho nyam ne ne te kule la jujus ken jujus te ta ko no ji Israel dial te ta no rar ka Egypt aken kwa ko char ka Christian dial ke ji won mo bi Yeshu Kritho be me and canon ne ku kala wuthin me cha promise ko ba nanga canon ejen canon mo la rol ngal so mi jini lele je ko dong nene dong di
Yeshu Kritho bi dang jor rei rwainu kos kana kante ga ciaŋ cuŋni ni me, and then ngo gun do ba nung di wurol nel ga. Ya ga raj misha gor ga Isaiah choga jan ba kel kel baswell. Jaw han beloy de tes along ka kus nel. Bi te da kus da liap ko shahakum ke bi kana. Shah yek pin ke bi cuŋni shini ka min la shonyal ro apik ke jongoni kena min la kaw ro apik ke dogni. So Isaiah che prophecy matela through the prophecy. And on bloide bukwaro ku bekam lang nisham ko cha kumpin ke bi kana. And bi kana makola prophesize ke je. Runja ke bini Yeshu Kritho min chamuna la bi kana nene dial tembe kanta ke je. Bi ciaŋ cuŋni de be dwer dial be ko kumpin. And then we join in a dial no query Yeshu Kritho we join in ciaŋ cuŋni de nyam kwar. Kajin boazamo be shaitan matalwang. And Yeshu Kritho gwada wa ye ko wajo wa pinyana belane jare nene ko 100%. Kaka ta ci shaitan cha kwat gaje wi jamno. Tawa shangamo ne diala ci ye ko do mashe jek ka ta jek gaje ja. Tawa ci ngiran wo be kip ga 7. Tawa point 7 la tologen tere gaje. Tawa mo kan o laro ayang lar ka ne maja be nyal ka ta ile lije la wemien go ko la tok amai ko da ben nyal right now ka beneti. 50 de jal Korean baka bo wang tawa jan bitu wona bare ciaŋ cuŋni ne me ta bi jig ko wi kwi shaitan ga war ka be bin kwi Kuɔth ka shaŋdar no shin tun wan ne kan kwara Kuɔth ka shaŋdar ka war la kan lo jala dimene ci Yeshu Kritho lar taramda ku daraw da ka taramda ku daraw la daga Bular di chak woy ka kan nying wa dial tante wi mon ka bu gwar kwara Kuɔth adin kwala la ko ga shaŋdar lan kwara Kuɔth gwa kan wi mon kana nashwa kajin kwala jo yo mu ku pille le war instead of we share duer ki we share blane ti jek taw ka rwani ti kodati taw lam ka share re lang rep kadu lam na la ga lage ga kwidien men gwa da chinien ala kan kan re share du kwide mo ko bi shaitan bi ko lele ko bi shaitan bi ko pot en ciaŋ cuŋni be ka nga be ka kwara Kuɔth an min cha kam jijiran ta ji kamo blane min gor koze an bu di kwide mi shedulu corner ni shang mi sudul gorwa ti sher si jaga fiji ne ike mangni de bawo jek tono ko ngi je ten bu jek ka kwilla de dumen chilat la we be automatically zuri ndidi wilat ke je long re ko so wilane men gor kwaro ko da ko loy de kellew ka sharu kellew ka tedu kellew ko bomdu kellew ka longdu kellew ejin bu to ka reward of men bu jek ka ngo ka gode ti pol lar kon ko kwaro ko chayong kwaro ko chayong min let it right now ejela reward we jig tomorrow ji to ko wude shi loku ne ci ga wanga South Sudan ani ci yen yalla ne yen ji Sudan yalla ko amu ci to gaje bujira ko wone ne ku taleje bujira ko wone ne jin bum ne jen ko kuma bujira ko ga ne yalla ku pal tal ramada ko longo wone ne daga gam to lara kan loku ni yalla de baka wang men ga ne yalla ku pare den baga dak pere commune ko tala mi shonga les ci garu den kon boy kare den ko bi yen ku la ngai ko por ko laro da jeje wona kan cha welat ka ne ga jekten
la ride ci yen ci to ka kwire shi ne ba shi ne te garam no go ne da ran je da je ko ci kut kon jog Yesu Kristo ta kula kam kon te kon jogu pala ko kwine ni diala la je ka pala ne dial ten la je ti je pala ga ka te la ram no go ne da ran mi je da je but ko 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 lum ni jen kamete mi ta lar ta ram da lar no che judgment che ngo ga times ke tam ko che gur ko ne te ga ne tin wan to gur kan te ga in that area to ba ngo gyor ko shi shetan ta ro sholo ne bum ni jen tin awo man gur kwar ku do bu kon lat ta wene ne gur kwar ku do bu kon la ne man gore right now reward bu kon uje ga kwire afterwards don't worry about it aka bu sholi dit shugo kwarkel bas jen jogu de raw I mean kwar shugo dit shugo kwarkel jen jogu de raw bas bangwan shalare dit jalar ka abos paladu komke ro kishung abos paladu komgoro kishung Raman bro kum gaje min biji mo shong e Yesu Kristo ne goten ngaske ji kitke tesloaj ne dialan ngaske ji ka kitke tesloaj ka babos paladu pus ka kwilan ken dial ka bijigatin taga ngas ket ka tesloaj so engine bos in chalan we right cause wa the teeth no mu ilana min tare bible ga tawo kwar ku beju kum ga sham shung ne ne dialan ngat ka kwar kus bigi ket ka tesloaj ran ko bloj betet chilo da tet ba lord la tet ko te ga mishi jak lord la tet ko te ga good news lord la tet ko guji ne chimal che bentel rek melel morten ko rek tel tesloaj minong sham shum men ta ko kama ko kwi ken ta ga chawo go the bi jektin biji jako tungode biji jako ne betaka tesloaj biji jako be ket ka tesloaj biji jako be tukshire ga kwal kona ne dini shemda win nuare kanti shengra yo call something very good along mitege yang michi dab ka call godin chi chogo gulo bom me cha ko lo lonyo cha ko lo lonman e chama ga shaga cha kuryam cha ko ga cha ok dia cha ko lo chwai dara chi ko lo jen ba ko lo lonyo ko bu ko lo tugoro and point the call cha o mi je jole che chong nyal cha ko lo ngoy cha ko lo long lo de la te de long ejen ta ko la ko no shang kuna lo rol nyal wada kwa Jerusalem kwa la ban win mala lar kan je na te ne ga bible taw ne kwan ba ko lo ban kuna lo tin ko gora no be mal nen ke jendu re ring ni diala si shujina ko la dile te ko chi ring diala si ko thok taw ne dial taw tum na char ga khol tu ko bina ko to ga je taw be ben ko kor kam chi loina ga ti chi je ko shetan ga war ga shang dar chanin one ja by all mean ko ne da ramala ran ko da tere da jawo talar kon ko kwaro ko tawote ga palpin sia gurgo te ga ramade ba raja ma cha kon ka peter ro de shoga de bas bangon kwaro ko te ga palpin ka sia goro ne te ga ramade yar wi mo na ma ga kwine ne dial te ga ko su ko kwide ban mi te ga mi bi ji ja ko bu do durun o ci gwini bosdu o ci gwini aldaru o ci gwini kwani lo ko dun o ci gwini ne de tatin ken gwini Yesu Kristo
biji no kantega Yesu Kritho ajin be kɛnɛ dala menen bodu chagula la widu tala kantega me kamaran jogane je bosne dial go dobe me nong ke Yesu Kritho jina rama mamu wi do ko bay wi goro nene buwang do baska do ben ci kwar ko ko le chawten abu be nyeti ko ken and that's the time be mutere be bad ko loben chalar kono gwaga news show wal bangan bas baro gana bas badek chalar kono alush contest kalyang neje ka kam neje point ko shi kweras del show ka shi nyamin ko enero realka shaje no ko bararun ke bini tishatak agwa tubor ko bini tin shatak agwa kalashungni neni tin shukus kalay tawa kun nyalo kwala lakana kwerwas dal kos tawa ne tukulu tutin akin takulo shara la bin kwala kwen binyala kwala kwen tawa bini tin bore charakulo ruinga ke tawa ka shen shungni neni tin mu tin chale a kwarnu kos kane kwala mo ke bene to kangane akane lagwan kane la jishungni to baba nangru ni Yesu Kritho so abon nene ko ten ba ken aken cha ala bi men kwala nongu men kwala nong nyalan kwala kwen en pone nyalan kwala kwen nga Jerusalem New Jerusalem ko bugul tertin bi kul kum ko boydu ke lew sham shunu men ta wala ponu Yesu Kritho kajen kwala la jiko nene ba shot ko baje gwar pointu ba shot New Jerusalem baje point gwar pointu ka ba shoras dal ko min jidid baje gwar point ko bi gwa kante ga bijik norun ejere Jerusalem bu shingtin willa gwa ga ne di shingrede mi jini wirere agata kan fi jiga la ci jide japot kelew tala turbil min jaltin tala ram jaltin ta tunni ga dalga la wi mu ci wuce beda nongona mu ci rek ci beda japot tala mu ga mata den but tanti na kulu thiangrede eje la kula sholgare en Jerusalem wonye ba kwar ku kula kwanye de run gi sham shungnin ta kula jik ka kwi kana me ta kam ko ne Yesu Kritho tawa bu goy de bu rem no run ejen ta goy de ta kula par ga goy nyal mu kwen en cha nyal ko lo kwen mu kula kwar tomorrow Yesu Kritho en ku par kam point men ku goy ke lu kula ben gaje ejen ta kula shart kanga ejen ta kula shart ko kwar ko mundine jen but take care me da ko no kula shart aken ko ni jen dama ayar ko nya mare di alwi mon kwar ko goro humility kwar ko goro bro lo pinga shang mola ta kon larin mi shirye da mone a kwar ko sku kwi Moses chawa jang na Moses tala ram mol mi shine ga jemede mo parga je wi mon mo kelo ko mu ko kon Moses ka tay ko na la gorar ga je ken God Israel mila ke je te ga nate bum weekend tala ram par ka bomwe de para ga nuare don shalo nuare wi mon mo kelo ko gwadi cha kwar ko cha ja ngai gwadi cha kwar ko tene da cha mo ga mal la wone ken ga shen jeng na ga ba ko ba parwe kan gwadi chiri den webe la kan dia la kan dak fal ga manara ma kan mo fal la kwar ko la shal ga ka war ga shen dar exactly tied to the God Israel mi chu ko ga mo ga ram la kan ka jarana ken dia la kon be ken shanen be kan odok kan kut ken de kon baga sunu sirang den chaben mi chi dwe den chawabe ajen gwa kan kwar ko kula tem bi ko kula wiye e ko za ko Israel be kan dia promise ni ya kula ka kwiden te ta kula la ka kwigan Israel te ja kula la Abraham be kan go kula tere be kan go kula or remember and then be kan go kula tem again ke chu ko ska dwe ko chu ko ka lok dwe ko ska ko be kan tem ko yen chwa gen
kos duundɛ ne chwa de banpe ram ku yelo ko gwami we nongni ye lia che nongni ye mo ko te ga raj mi cha kwen gwame a kaluk shogo wal badak mum kon gulu gut ko kwide so luk shogo wal badak bas bangwan awoko wal ngwan chalare de ka yishu share malat sang nas tin ngaske niro ka jishungni ka shanke netin kokin shuun dang rawu pala luakos ramkel ran persis kaminda dien sul sol baka shu persis shong arwa pala kus han lare jitas loash ko shishit kanetin kokin kwel tisel shung tidom kashe shit ka sul sol baka chen shit ka sul sol baka me la thega mis kareo ka job ka lahen kel ka walwale nyin ka dial asop kos ka shu sul sol baka shong anan ashangani nyal kene jalie ka duno shu loy de pat we kos aloy de koshka ahan gwandwere Hellara de ye, she would a me, loch dore, as a shong jik namkos, karam in the dien, kakui, amo, ram in cab road and nyang, baje loch pin, karam in loch road pin, baja kam nyang. Chari kam example, kakui, ramela sul boka, can ramela Pharisees. Can you Pharisees ga kane te ku ngot ku ga kap we cannot go anga chungot kap go ke anga chungot tolo a kane te ku na la ngej bo ko ne ne mte gram goro ba ngot kos ba ga ngai and then la wi ba ju ngej kan so chi yeshu karasu ta na kam shed ka ku ga ne daro ta chopa sul sol ba ga chaw justify it and go la le re lo ko chawan shena kwel shena dom to ba wal gan shang lena ba shang longa chen che gane dial je ko tona arandu so come near the promise but come me shira me kuro lu bi jora mi jeng me chaben tawa chen ne ngal kene le ko dole ko ngaje chen je ten la the thok jeken chaw kwaro kos aloy to koika ara mo gondwer ejen pala mo kuro a wuci to chawa rame chu loy ni ro pen ejen chu shong je ko kwaro ko ni marke da mar mi la wi re lo ko da tame ti yenge taydu ke ti yenge bidu mo ngwa ne ga bendu kane riyak du la me ngane na re lo ko da banga ji chinga te ben pala ji ti loy de kam ko da gwa ko ne we pala je we pal ko ngade je wona ne lo ko da me te tin for many years me la pala la kane de ngwane ay ne me shi en dalar bran ko way lo ko da me ci gwa dong te tin ci ma dong te tin ci mar gan gwa te tin ta te tin me la de man ci da me na to a kam ni ala no mone ko ran te ga duer ni sha chera ko chen ju gudong te lo ko do mone tan te ke je shejen bi ju non kanurun but ka ta wiro du lo pingi je nyam kwarakus a witen je gu ga pal a wi ngaji kan tele di la tok jeken ka wi kwaraku wi jogo toga nene palle ya gara mo gon duer ka ta ta ko wo chero ro wo ten go goro tok du bu kwarakus be ben ka ji ka be ji jogo welcome alaga shemit gor process di gor no raman kula taga duer be acknowledge himself ko yes na mene tok chalat ka chapal ngai kon mude to wijja ke yeshu kristo me chalar please tema nyam kon kwardo ngaje jenna ka ji bang tele mi chalat bar hanna ka ka duer ka dungo alo kwashka palega shanga wu nyam kon kwardo remember me ta jogi yes for sure mo benurun
atamene wala bitin yam kwan kwara shi o shira momo shi o wuda mo ta kutung jene ta woka na yishu kel gwa ya chelu ni ta woni algwa ya chelu no Lord Yeshu Kristo ni jako changa wabin from that day mainly weje ta chiyo de cha gwar ko buktaga from that day li weje ta chiyo de cha gwar ko buktaga ashan wa judgment of the dead wato ka gwada kan Yeshu kana no woni gwada bi Yeshu kula wa mita judgment of ne da shi liu chan wato angu to gone ba je ko che repentant tell ba kind righteousness managing muga ci ngoga je immediately shilar police kwaro ko Allah je koy ka te diale lada gare duere kwaje je tu ngode bat palle ka aram gon duere aban yam no laga kariyam do ka kuma ga shang shunu do mela bi min gwa bu kwaro ko be ji welcome ban shungni bum wi ben ko shetan mala lade a gwan nyon la ji weti me te konde la lade la ji weti me wona ne te konde la lade shaide me palle ga sene kwaro ko mi wo pele ni jidu penye lenga ni lade and then beji jako wige menu be pen beloy ni te kon ban mi we jogo please woro do shoot Jesus en nga je kwari Yesu cha palaga ko chele ko kwiduyare ka ko Yesu Kristo be ko beblu ko kwira mala gonduyare mi shaka be shitano monu bejo baro wo koro so to diale te da kon shumno ran ka ga shang longa mo gwa gos ni diale ti yentin ka Africa ta ga shang longa mo gwa mi shapus kanede te ka tin daga ka North America kan Europe ta ga shang longa mo gwa mi shapus mene ke yene diale te ka Australia bu kwar ko sta kel ga ye mene shang kon jaga nyok mo no kwar ko de a wonga de men ci je makan lare wala wala durun and then bana ko kon gar wayne te ka bana ga nyokel a guyen ka gbeje ka so de kon ko kon kel ka shang nyoga me chalar ko biya kel ka mis kel dai wayne ko bu ko sta kel ga ye a shana jago ko pa goram gon shungni ko Abraham ko Isaac ko Jacob ala buga jijin kwar ko smiral goidro gwadiro ngalla ko lus ko pon wi mon na rol nel ko sin dial ci shak a shodo los ko gwadin ka ba kamne jin yare do dial ko nam kwam kwardu bena boytin ko shang shungno ko nok duk dial ngai kana thank you so much gwadin ko chine no ko chine kam Yesu Kristo tene ga kwai loide gwadin leine ko kirwai ku ko wo jwer dial ta kanai ko kumne ga shang shungni Yesu Kristo akwai loide dinijen gwadin ga kon jidwere tala mu go mi chine lan medene kante ga jeka je gwadin anu kai loide kora kan gadini Yesu Kristo shang shungni gwadin je kamran atel ko teje gwadin ga saga ma betekela nye mare dial kan gan mare dial burwanye titiling leb jiskin ran kabro da motor me she use gwadin ko balat gad ku dial tin charok re jeng gwadin loinke ko jin kwaro ko zuba ko bene dial ba ko bulun gad ku dial sa shaitan wanken shor gwadin leb wanken ko ba ka royni ku gwesh ko dufken duk dial ji shaitan ne dial minga ka gwadin leb jisko ko ba ka kling ko do ngoro ba ka kling ne min ci shaitan tai gwadin ko shaka danen taba je tai gwadin ga shoji Yesu Kristo ko lebne na yere boya ne bosre ni dial bane mo ga pol point Quran bete ga pol point gwadin la te ga bom point amen me daro de jeje be shuga kap ka bi yedu martin abata gai ga na ka baga shuba manu goste chada shuptin thank you so much gwadin ga kai loide ko nokdu kan de dial shagalat ka cha ba thi ka cha nam la wi table ka nam ga shoji Yesu Kristo gwadin ka wa joni yo Yesu Kristo re pal ko dial ko le ko de ko ne na ga kan sham la ne na jor la ne bir ga ka kan le le ne ya point ga gwadin a ci pale dir a pale shang chung ne Yesu Kristo mun go ala pale la tol mun go mu go ngwen ne nyamdu ko shoji Yesu Kristo ta go jite ko shoji Yesu Kristo mala kwara inono amen so kwara kos bit kel ga ya
ka kwai loide kana nogde amäni shankel. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing.